چاوی دنیای تایبەتی یا حرەمێ بەر جڤینە سڤ یاکود ناوێنە سەرۆکۆماری ترکیە رجەپی پەردوان و سەرۆکی رووسیای ڤلادیمیر پوتین لە مۆسکۆ دێ پێکانیندەیە ڕوش دێ چاوادە ئەندامی سەرکردایەتیا تەفگەرە چاکسازیا کورد لە سووریێ جەدعان عەلی لە ستودیۆی میوانێ منە دێوێ بابەتی لەگەل بنرخینن. سلاف کەک جدعان تو بخێر هاتی gelek memnûn navxêrê derê. کەک جدعان ev bi salan e yekem care civînek navêna Erdogan û Putin de li ser alûziyan dê pêkwerê herdem bi kêfxweşiyê hevûdû dîtin ew dî li Astana li Soçî lê vê jarê alûziyeke mezin navêna wan de heye Carê dondurma bi hevrat xwarin. carê dondurma vev dûret xwarin erê sekna her du aliyan gelekî ji hevûdû cuda ye hevûdû bi gotinên gelekî tund tewanbar dikin li gora wahveriya te yani rewşa vê binemaye vê civînê çawaye her dwarî dê bigin rêkeftinekê Ême dibêjim Idlib bûye gorapaneke navdewletî û çi qas bi şûn de danê de û civatê mezin çêkirin li Astana û li Soçî û li gelek deverê din gih li Enqera û gih li Mosko gih li Eyranê li Tehranê dirûniştin her ev kêşa mezin a gul kêşê Sûrî hemû deverê Sûrî li Idlib kom dikirin û bi şûn de danê de teecîl dikirin yani. An hebûye istihqaqek divê her dewletek iltîzamatê xwe û pêncmoriyê xwe û rêkeftinê di nav wa de çêbûne divê bicî bêne. Weke got rêkeftin di nav wa de hene. Li gor niha kî rêkeftinê bicihne yani Rusya Tirkiye tewanbar dike dibêje ku me rêkeftina Astaneyê kiriye me rêkeftina Soçiyê kiriye gerek te hêzên Hêzê xwe hêzê tespart nexwe gerek wana cuda kiribane te ew tiş nekir Tirkiye jî dibêje Rusyayê gerek rejîmê rîşî min nekiriban niha rejîmê rîşî min dike divê tu rejîmê rawestîne kê rêkeftin têk de Anha ez em neîşê me ye kê rêkeftin têk daye bes wek tê xuya kirin Rusya ji roja yekem got destwerdanê di Sûriya de dike piştgiriya rejîma Beşar dike û dixwaze desthilata rejîmê vegerêne li ser xaka Sûrî bi tevayî. Eva ermanceke diyar e û ti cara nadê paş û 12-13 vîto jî di Meclisê Emin de bi kar anîne ji ber vê ermancê ve û parastina rejîma Beşar û kursiyê wî ne. Tirkiye bercewendiyê wê ne xwexiste lêstikvanek di nav dewletên mezin de Amerîkan û Rusya û tehalif duwelî de û Eyran û Hizbullah ve kesê got gelekî destwerdanê û rasteqîne dikin rewşa Sûrî de û bercewendiyê wê hatine guhertin yanî şikestin tê de heye berê xwe gelekî diguherê zawiya gelekî diguherê ewilî bi Amerîkana û bi tehalifa dewlî re bû. Dûvre piştî daxistina tayara firoka Rusya rewş hate guhertin. Sarox çêbûn, eqet çêbûn, kirîn û firotan çêbû di nav wa de, Soçî çêbû, ev qas niha ago anî ziman û rapora we de ev gelekî dirist e eyn teselsül wa şirove kir ji temaşevanên hêjara. Tirkiye bercewendiyê wê yanî hingî çavsorî kirin, hingî ber xwe mezin kir û hingî temaya zêde di Sûriya de kir gihaye vê qunaxê. Niha Amerîkan ne gelekî guh didinê de. Tehalif dewlî ne gelekî guh dê. NATO guh nadiyê de dibêje ti derbasî xaka dewleta bûyî. Ne kesek hatiye tadel xaka te kiriye heta got em werin berevaniyê an palpiştiya te bikin ew nakin. Niha mecbûrin, neçarin ew û Rusya. Rusya jî rûbirûyê Tirkiye yanî rasteqîne nabe li ser xaka Sûriya. Diriya rejîma Beşara û Hizbullah û êgo alayîngirê wê ne wa têk tehf dide bi aliyê rûbirûbûna û cêşê Sûrî jî yanî neçar maye an hewlokê Tirk rejîma Beşar. Mes'ûliya ême edbînin, mes'ûliya exlaqî ya neştîmanî
ويا ملت سوري وأفلا ولوازياغو وروشا سوري قهشتيه وعذابات وتيكتشونا دولة وقت دولة سوريا مسؤولية سركا رجيم بشار راتكي بشار سروكي رجيم راتكي دوام اف دولتين دسورداني كن تركيا درجات دوامتي جبرجو درباسي ادلبو وتيري نكر مرطالي فراتي تشيكر وتيري نكر عفرين داگیر کر و تیره نکر تل ابیا داگیر کس گریس بی تیره نکر سرک عنیه داگیر کر و هیجی قفاد خوی هیجی قفاد خوی من دبقور على سر اساسي انه هاجر امناويه قوميه تركي باراستي به هیچ تشتك تمايه متى دنينه دبجر من نفط نم نفط دبي نم خاكا سوري دبي ما ارامي دبي السر سينوري ما اراميها به كسيد سينوري تركيا دا نا ايريش كرنه ونا تعدل كرنه ونا تشتكلي اما هنا نا يعني جيناغري بامجر بيجن مهاني رجي تجاره الجب دولته بهانا يعني تمنى يعني نهاب ويا استحقاقي جووري قبول بك روسيا تشجي بخوازي اما ادبيجم صبد وجفات جفينا وانادا الوت كذا و بيغومان تركيا وقبول كي ريكفتنا كي امزبكي شر وسطينه برامبري تش نادي تركي وبازارنا الدرندي بس زوي بيجم كي جانوها نبينا تركيا وروسيا ده ديارة آلوزية كي كور برفره لسر عرضاء ادلبي هي تدس نشاند كي كود روشا ادلبي ده تركيا دبي قاف باش فشي ممكنه باويجين قالوا او آلوزية نبينا تركيا وروسيا ده نها تسيرك اللي روشلاتي فراتيجي دكا بيغومان بلي فرق هم روشا سوري بتفاي وقتي يقول الدرعه شردبو وقتي الغوطه شردبو مباشر تاثيراوي هات عفريني انا مطرسيا ما مظن جو بازار نافواده تشي ببن جويدي خوفكشيني تسليم بكي خوفكشيني رادستي رجيم بكي ان روسيا بكي ان شرطه عسكري جانا سراقب ودري قولو دكن برانبري ويل جينا دي روسيا تنازل جرب كي جبر ما بتشافي خديتن عفرين برانبره تشو سري كانيه وجريس بي برانبره درنا دي تشو افك شاندنا هني بيغومان حلقات ضعيف واغو مايل برشاف روجلاتي فريتا ودفرين كردينا باش جر كلجدان جر تركيا دمسلا ادلبي ده قاف باش نابيش كو تركيا وساجي دس نشاند كا نها سلوكمار اردوغان دبيجه كو نممكنه كو امد مثلا ادلبي ده قاف باش وبابيجن جر امد ادلبي ده قاف باش وبابيجن اف روش دي باندورا خل تركيا بخو بكي وقت دس نشان كر لاوليات تركيا البيشر وشا تركيا بخوجي حتى دبيجي نها ام تيكوشينك رزقار كرنا كنتوي ام ددن بري 100 سالي تشتغو مجدستانه نها ام دس بيدكن برهمي وي ام هيدي نها ام راغرن گر de ادلبي ده تركيا قاف باش نابيش دي بجارديا روسيا تشبيل برا بهوريات شر مجال نينا ابدا روسيا نكاري بشون ده بده وادبيجم و قفي مظن انجي جافي صور شاني اردوغان بكي جفينا صبدا انه هاجرت خو نفكشيني وتباقل نروني ام نجارن شربكن جبر اف حفت هش صالي قيرانا سوري وبالبشتي وبشتجيريا روسيا يعني روبروي مجتمعي دولي كوملقاها في دولتي بتبعيبويا ومجلس الامن جيان روجا مجلس الامن شيبو حتى نهاب قاسي فيتي روسي دروشا سوري ده هاتنا دس نشان كرن وان هاتنا ستاندن جيانا عمري وتمامي دولو نهات يستاندن روسيا خنادي باش او امريكان واسرائيل تفاهم دناف وادا هنا دفي ترتيب لغور وكا لازم برجواندي امريكان وروسا تشاوا د سوريا دد مشن وبويرانجي مشن حلقات ضعيف دناف روسيا وامريكا دا تركيا مجبوره خوفكشينه بس و بازارا تالي بكي بالكودري كاربي خب هيز بكي بالكودري كاربي هنا قزنجنا بكي ودس دريجيا بكي جاردي
ئێمە ئەم مەترسیا مەزن گۆدیسە لە دەبەرێ کوردی بێ ئەم ناخوازن دلێمە ناخوازی ئەنگڵ گۆرا باڤریە تەگ و ممکنە و سوبا ئاگربەستێک بێ ڕاگەهاندن و لەسەر دژی بەرژەوەندیا کورد بێ لە ڕۆژاوای کوردستان ئێمە مەنەدیتە بەرجەوەندیە ترکی و ڕۆسی ji ڕۆژە ڕەوشە سووری قەیرانە سووری دەست پێکری حتانی نەها مەنەدیتە جارێکێژی بەرجەوەندیە کوردی بەرچاو هاتنەستاندن درێکەفتنێت ناوا دەولەتادا چ ئێشکەرە بن چ ئێنەهێنی بن تم و تم مەدیتە ینی ئەم بنپێکردە ئانجی پشتگوهکردە ئانجی ئەبەدەن بەرچاوڕە دەرباس نەکردە بەرجەوەندیە کوردی ئەv مەترسیکە مەزنە ئێمە تشتا دەستێ مەدە ئەم نکارن تاسیرێ جواتە پۆتین و ئەردۆغان بکەن ئەم نکارن بەرجەوەندیە وانە چاوە نێزیکی هەبکن و گۆنجاو بکن بە بەرجەوەندیە کوردی بە ئەم زێدەی تااقەتانمەیە ئەم وەکە تەفگەرە سیاسیا کوردی لە سووریا تەفگەرە سیاسیا کوردی سووری هەرکەکی وێ مەزن هەیە سەر ملێوێ و بلەز چاوە هەلوەستاخوا داخوازاخوا کاغەتا کوردی بکەیەک ئەv ji hemû tiştî pêştir e û muhimtir e û bileztir e hetanî niha peyedê wek rêveberî weke desthilat gavê bilez û wek lazim gor qediya Kurdî û milletê Kurd û haceta Kurd pê gav neavêtine û tiştek nekiriye gelekî bi sersarî nêzîkî wê dibe gelekî bi sistî nêzik dibe Türk Emerîkan yanî ev demeke vê taliyê de rojane heme aliya dibîne û dextekê dike divê hûn nêzîkî hev bin divê hûn yekîtiya xwe divê hûn yekîtiya xîtabê û helwesta Kurdî ew bikin hetanî niha peyedê xwe nedaye ber hetanî niha nehatiye ser zimanê serkirdekî peyedê got bêje wela em destpêşxeriye vê nadikin ji xeyrî a berêz mezlûm jî yek xalê diyar û berçav wela me ev gotiye û me ev gotiye hetanî niha ew jî ne diyare nivîsandî ne berçave ne xuyaye bes ecwa tozekî baş bûne zimanê tund nemaye gef nemane tevî got beyana daxuyaniya we ya dawî a got şanda Encûmena Kurdî çûyî Tirkiya Wezîrê Xariciyê dîtî daxuyanîke gelekî xerab û nebaş bû bes em dikarin çavê xwe jê mich bikin xwesere biqevêzin heger gav nabavêjin di praktîkê ser erdê nêzik bibin got em çawa karibin yekrêzî û mala Kurdî di helwest û kaxeta Kurdî bikine yek heger nêzîkî wê bibin Encûmena Kurdî û cada Kurdî gelekî bi şanazî û kêfxweşiyê vê nedibin. Gelekî spas ji danaliya endamê sergirdayetiye tevgera çaksaziya Kurdî Sûriye ku tu mêvanê min stûdiyo. Gelek memnûn spas. Yekîtiya Ewropa radegihîne ew rê nadin pirsgirêka penaberan wekî salên 2000